upravo taj natpis. Jerihon, najstariji grad na svetu, 10.000, odnosno prema nekim podacima 11.000 godina. Sa desne strane u ovom naselju se nalaze te stare ruševine grada Jerihon, u Svetom pismu, i u Starom i u Novom Zavetu. U Starom Zavetu je vezan za ulazak Jevreja u obećanu zemlju, jer kada su izašli iz Egipta, Jevreji su 40 godina lutali pustinjom. Evo Jerihon, idemo gore u pustinju, kilometar i po uspona na 40 stepena Celsijusa. Evo pečači poštena i dižemo poštenu. Za dobrim konjem pošteni se diže. Kuda treba sve da ide. Automatika u obliku kamera. Koliko te to... Strašno, samo treba se kriviti. Aha. Isključi video.